Uthuri ari MC wa Thwana Jim Muchoi inoretie antu bange kuthingatira muno siasa iri kuringwa chionthe cha giti kia speaker county-ini arendekithitie giti giki kujukua ni muntu wa kuma yarire atigane akiuga nibo kagitene gaka bari yome ya thirikari. Jim Kuruki ni atariritie agachwana na ntaira ya kuinga mpara wardine yawe. Ondisha za shoroka thuru atuika speaker wa mbunge ya county ya Meru Iwete Mwakiriura ni MCO muthure wa dini ya Thwana Tigania wezi Jim Muchoi na kuwaboya MCs ba mbunge oiji mture bakathure tini oki mturo kaumba witithia boya thirikari oiji ya county na njira mwanya akiwa ende itekike kia kuyatiania kinyabo butithukwa. Kuna confusion nyingi kiri mantu ya gitikire kulura county assembly kia speaker na batu tu members ba assembly batu bila tukwenda mtu moya na mtu rombikia gutethia assembly na tilisi akaomba kuthe na relationship inja na network inja ira yombikia gutethia nigenda tumba kundeliver kiri antu beto ba Meru, lakini still kuna mantu mengi kwa runo ntu na inkumenya antu batigania ibapushete na nyamuno nontu okay kwa ile kiri tebira bionde birende ne ya county government yetu ya Meru tiania ni onka utemuntu inwe igurwara ki county government no 20 county ni amcl kwina ya legislature ya county assembly na executive toka ya kona mtoro ende nini legislature akethira aumete tigania to wirwa na nya sana Mkologi Jim na kuwa Thwana mubango yawe wa mbere wa dini uni ukiri urimi ndwandene ciatiania na moro toburu wa kurwa thine mparire rumira kariba untoku muno ndire ambura ethira. Thwana ni wondi 75% dry itukwenda concentrate muno ke mantu ya roi na barabara na still ke mantu ya empowerment tugeri wa approach NGOs na nyang national government at least kenda tona bara tombike kona project cho chenche maisha yantu bara nonto ondi yetu yenyuma muno ki maendeleo na historically netherite marginalized so no mwanka onire MCA mburi bara tombekia ikona sources nyingi sana cha utethio kenda tomba kwandika antu na kenda at least tomba kona ro kwana tukia kuya kona ro kwana ro kurima ngaithira nguretu na nya sana so na ibo ntukwira nyanto betu tuendelee kurombera president wetu Ruto kenda kisira rekia kuma no ntukithirikari Ruto tukomba gutento bingi sana na kwe mantu tutomba kubwithia tu county kuna project ine na mimbi charo ira cha billions of money 500 million 1 billion tutomba kubwithia lakini toke ya kumba kulobe ki national government tona project ira cha tutethia na nya sana ibo ntukoromba murungu na nya sana kesira inarayomba ni kuthira na bunge Jimwa kuringwa taniro buru ya tongoria baria bangi bakinda na irabo etike KMCO wa dini oije ya Thwana ni kenda buru ba ukiria mwingi wa dini oije baria mwe batwe bodi yetu ya Thwana turanto pendene muno na ito kwenda weka history ya toringa akura tukabele mantu ne akura tukawatanira kenda tumba iweta na mbere na kinyanto barato chirina bonya bono atongeria na inkobeshi mnanya sana na actually ibeshi mnanya sana so kintu gran kuromba atongeria barato kathura nantu itu ringanire twinde amwe miaka 5 at least kenda tumba niko push bondi yetu yomba weta na mbere na mbethire tenkera antu batha no te muntu chindi na Thwana chindite kiri kurai so kinya ukethera no support murengo yonthira wa support ankoromba to yamwe at least kenda kemia kaita no tumba kona development alafu na still kenda mumba kuelewa mahitaji ya kana ya nture ku at least kenda tumba ni gotethania na mbecha iriku ya thirikari. Kiripotera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kelvin Kimathi.